واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى
سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان بمدح طه
وانشد أمام الركب يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي أخذوا معهم قلبي بل لي إذا أخذوا بل لي إذا أخذوا لي لقلبي يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي أخذوا معهم قلبي بل لي إذا أخذوا بل لي إذا أخذوا لي لقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من لي إذا أخذوا من لي إذا أخذوا من لي إذا أخذوا لي لقلبي يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا من لي إذا أخذوا لي لقلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم من يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذين حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه
بها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك ذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا تدمع بعدها أبدا واحشرنا لتحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب برحم الخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
Terima kasih kami ucapkan. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Acara berikutnya yaitu sambutan atas nama Wakil Asatidat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustadzah Rima Muhammadan khataman nabiyyin وزينه بصالح الأعمال وأكرمه بمكارم الأخلاق وأرسل رسوله هديا للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pajaran Bana 2, Ibu Nyai Haja Wafiah beserta keluarga. Yang kami taati para guru-guru kami, yang semoga senantiasa diberikan umur yang barokah oleh Allah. Dan tak lupa para hadirin serta santri putri Miftahul Ulum Pajaran Bana 2 rahimakunallah. Tak ada kata yang pantas terucap dari lisan yang jarang bersyukur, melainkan hamdalah kepada Zat yang Maha Syakur, yang mana dengan ma'unanya lah kita dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata yang pantas terucap melainkan beribu-ribu maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para hadirin yang berkenan menghadiri acara Maulid Nabi pada pagi hari ini. Tak ada kata yang pantas terucap pula, melainkan kata beribu-ribu maaf juga kepada para hadirin yang mampu meluangkan sedikit waktunya untuk menghadiri acara kami pada pagi hari ini. Kami selaku panitia pada pagi hari ini meminta maaf sebesar-besarnya. Maaf dari kami, mungkin apa yang kami persembahkan tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maaf dari kami, mungkin apa yang kami hidangkan tak sesuai dengan yang diharapkan. Itulah yang mampu, itulah yang menjadi batas kemampuan kami. Tapi kami berusaha mempersembahkan yang terbaik, menghidangkan yang terbaik, sekalipun itu mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Kita niatkan kisah perjuangan beliau untuk umatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita memperoleh suri tauladannya. Amin. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lafaz fattabi'uni kita diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan jika kita memang benar-benar mencintai Allah, kita diperintah untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mengikuti tindak lampah Rasulullah, agar kita benar-benar dikatakan umat yang benar-benar mencintai Rasulullah. Karena apa? Karena orang yang mencintai Rasulullah, ia akan bersama Nabi kelak di surga. Amin. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, dikisahkan
Ketika itu sang baginda Nabi dengan para sahabat duduk bersama dengan para sahabat. Ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Uthman, dan sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang kelak nanti mulia di sisi Allah?" Kemudian para sahabat terdiam. Ada satu sahabat yang menjawab, "Para malaikat ya Rasulullah." "Ya, para malaikat mulia, karena para malaikat dekat dengan Allah, selalu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ada lagi yang mulia, bukan itu yang ku maksud." Kemudian ada satu sahabat lagi yang menjawab, "Para sahabat ya Rasulullah." "Ya," katanya baginda. Baginda Nabi menjawab, "Ya, para sahabat mulia, para nabi mulia, sebab para nabi merupakan utusan Allah, merupakan utusan yang diberi wahyu oleh Allah." Kemudian para sahabat terdiam. Ada sahabat lagi yang menjawab, para sahabat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, para sahabat kalian semua memang mulia, karena kalian membantu perjuanganku di muka bumi ini. Ada lagi yang mulia, bukan itu yang kumaksud," katanya baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi meneteskan air mata. Beliau menangis seraya melihat satu persatu wajah sahabatnya. Baginda Nabi kemudian berkata, "Kalian tahu siapakah yang mulia itu? Mereka adalah min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law arani bi ahlihi wa malihi." Mereka adalah manusia-manusia yang hidup setelah lahirku. Mereka yang begitu merindukanku, mereka yang begitu mencintaiku. Merekalah yang mulia kelak nanti di sisi Allah. Amin. Kalau bukan untuk memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan mengadakannya hadirnya kita dalam acara pada pagi hari ini. Ada seorang Habib, beliau Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika itu beliau berziarah ke makbarah Rasulullah. Beliau keadaan sadar. Beliau berjumpa langsung dengan Rasulullah, dan di belakang Rasulullah terdapat beribu-ribu manusia. Kemudian Habib Muhammad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah ribuan orang yang berada di belakangmu?" Kemudian Rasulullah
Terima kasih kami ucapkan. Kreasi seni berikutnya yaitu berjudul Rahatil Adyaru Tashdu. Masih tetap akan ditampilkan oleh anak-anak Iqra santri putri Miftahul Ulum Pajaran Bana 2. Kepadanya dipersilahkan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi ashabihi ahlas sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra wa ba'd. Hadratal mukarramin alim para ulama wabil kastajana ibu-ibu muslimat, ibu-ibu anggota jamaiyah pengajian rutinan rebuh se emol jaki sareng Gusti Allah. فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء أسرن سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة بخديجة الله بدا suarga tetih pangatera akhlak ibadana tore etero aja pasebo
bitunya malala sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal wa Fatimatan Nabi Muhammad manusia seagung sepantas alam ben pantas sanjung setati amata aduh beruntung tak nurut de perintana deng neraka etur cendur sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal wa Fatimataz Zahra. Para rabu, para tretan sebutin kalau hormaten. Alhamdulillah ia remangken kaula ben panjenengan bisa memperingati kelahiranipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka dima Gusti Kanjeng Nabi lahir bedeneng dunya khusus bedeneng kota Mekah elairaki tepak hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal bulan lahirah tanggal 12 Senin arena dadi otosan kasantajah umat sebagai musyafi' di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi lahir tepak are Senin, wafat tajugan tepak yare Senin. Anak apa bu? Mak pada lahir Rabi ben Sedana bu. Ibu, beda seone anak lahir tepak Senin pon nyamai poniman. Beda. Saya jelas benene kangki, bene polana manis, bene polana wage, bene polana apon. Anapa Gusti Kanjeng Nabi lahir hari Senin, wafat lahir Senin? Karena hari Senin dalam sejarah perjalanan Gusti Kanjeng Nabi merupakan hari yang memberi kebaikan banyak kepada Rasulullah khusus bune Gusti Kanjeng Nabi. Pesera punya Kanjeng Nabi yuk. Pesera ibun Kanjeng Nabi bu. Siapa saya jawab Zulaiha aja dia. Bener Zulaiha yuk. Tapi Siti Aminah Zuhri. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Arda'athu Halimatu Sa'diyah. Mauliduhu bimakkatal aminah. Wafatuhu bitaibatil madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Puna Gusti Kanjeng Nabinya mana Siti Aminah Zuhri. Saya nyosoy Kanjeng Nabi Siti Halimah Sa'di. Nabi lah bedeneng kota Sete bedeneng kota Madi. Penter 100 untuk adik-adik dan ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu, para tretan sebetan kalau hormaten. Dak remah Nyai Siti Aminah karena hamil Gusti Kanjeng Nabi jawabannya jelas tak pada ibu-ibu orang paje.
Tak pada bireng tampong, tak pada bireng kalisat, ya tak pada ibu-ibu orang Dermah Nyai Siti Aminah ngandung Gusti Kanjeng Nabi, beliau tak keresapan apa, Bu. Tak arasah mon hamil, tak ngerteh mon dalam tabun kadinto bede esena tak tao. Ya sobung tandana. Tak engak reng binek mangken engkina bangki mon reng binek mangken ibu-ibu mangken ngandung Masya Allah cek ngala masarah engkina bangki bu alair sebulan ngandung sebulan seketerorong sebereng bedo setero campur bedo setero soto Madura kan bedo secek sarana kol telok malam selake esolo nyari kedungdung teroro cek kedung bedo sesaraan pole ngidam teronga kana innaka hamilti bisayyidi hadhil ummah he Aminah beun setia ngandung Aminah bendeki Ayis kandung beun ria teng lelair teng ledeti orang bekal dadi pemimpin umat manusia sedunia. Alhamdulillah. Dekah mempena Siti Aminah pada bi mempena reng pajeren. Tambah raja ada taknya manaradin tade langsing letade kabiro sakabi engki Bu. Belarak setedung gentang engak gunung. Tedung mereng engak go penggoan tedung napang engak tembe repot napa tak repot mangkana Allah ada buneng dalam Al-Quran dermada buna Allah wa wasainal insana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها Allah marengen wasiat dek ka manusia sopaja akabai bagus dek kedua orang tua seseorang tua binek sebab apa-apa sebab orang tua binek neka hamil melarat lahir juga melarat mangkana ayo pemapan de orang tua khusus de orang tua mon badana kana mangken santre mangken tak bagus kareng tuana tak pelak kareng tuana tak beten kareng tuana anak ketika linto alamat jadi orang setak bejreh dunia akhir mangkana ada buna Kanjeng Nabi birru abaakum tabirru abnaakum pabagus ban kapika orang tua dua baen mon ban bagus kareng tua dua ban anak-anak ban kapi bekal bagus dek kaula ben panjenengan amin Allahumma para rabu para tretan sebeten kalau hormaten Nyai Siti Aminah ngandung Gusti Kanjeng Nabi tak repot tak rewel malah gampang proses anapa neka nuduaki yen sebede neng tabun Siti Aminah kak dinto bener menosah tapi tak pada bi menosah lain bener menosah tapi termasuk menosah sedeti kekasih Gusti Allah para rabu para tretan sebeten hormaten menosah Gusti Kanjeng Nabi pada sareng kaula ben panjenengan termasuk makhluk Allah termasuk ciptaan Gusti Allah tapi Gusti Kanjeng Nabi termasuk manusia Allah sepaling utama termasuk makhluk Allah ciptaan Allah sepaling jangan pesera sampian ning can bu ibu sebedenang budi mak ceo ning panjenengan sing ngocak ning mon Kanjeng Nabi neka makhluk Allah sepaling bagus saya nyata agi neka ning derma jawabna Bu jelas jawabna derma jawabna engki kak dinto senyata agi adalah Al-Qur'an
Saya ngocak bahwasanya Nabi makhluk sepaling mulja neka adalah Al-Qur'an. Bene sosmed. Napa sosmed? Hah? Ustaz Solmed dadi bene Ustaz Solmed sosmed neka, Bu. Sosmed sosial media. Ben bene medsos. Napa medsos? Permen heksos tadi. Medsos media enga internet, enga apa boleh? Enga HP, seedalem beda WA, beda Instagram, beda pole Facebook dan ibu. Engki Bu, napa Bu? Tahun neng saya penting beda buka nih kak. Kencet kelero dapat kacebo, engki. Bene Facebook, bene cebuk saya bener face. Lamun saya nyerita aki kak dinto WA, Instagram, Facebook, kak disa berita na kebanyakan hoax. Napa? Hoax alias carpak. Monde puna Allah alias Al-Quran jelas bener tak kira car. Dermada puna Allah. Saya nyata aki bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi makhluk Allah sepaling mulja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian semua rasulun min anfusikum, utusan dari kaum kalian semua. Azizun semolja, harisun alaihi ma'anittum, harisun alaihi dalam azizun alaihi ma'anittum haris, yang banyak menerima penderitaan daripada umat-umatnya. Raufur rahim, sebelas kasih sayang dekat seteja umat khusus sedekah orang-orang mukmin debuna Allah neng dalam Al-Qur'an. Man Gusti Kanjeng Nabi termasuk makhluk sepaling mulja. Termasuk Nabi sepaling mulja, umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad berarti termasuk paling mulja-muljana Senang napa tak senang Bu? Senang napa tak senang jadi umat Gusti Kanjeng Nabi Bu? Napa buktena? Mon umat Kanjeng Nabi termasuk paling mulja-muljana makhluk sampai umat-umat Nabi selain terus jadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Di antarana kelebihan separing akidah umat Muhammad nalekana umat Muhammad agabai dosa. Misalnya ngerasain orang Bu, kak dintoh le sana pakun buto. Engki dapat engki. Tak pada umat selain. Mon umat selain ngelakonin sitong dosa mareng ngerasain orang misalnya langsung carpet Bu bibir. Langsung dom beli. Mon umat Kanjeng Nabi make pun arasana orang sedisa. Sedisa tong sitong erasanen kapi bibir pakun buto. Engki napa punten? Di antara napa le keistimewaan umat Muhammad reng bilen badan ng zaman Bani Israel ka dintoman mon dalam keadaan negu kotor ka dinto ta oleh along polong bilake na Bu. Ta oleh toju, ta oleh ada bareng tekadung tedungan neka ta oleh iagep gede kabi mon orang dalam kebadan head lambe neng zaman Bani Israel. Mon mangken enggak sampian tepak oleh kan erdeeran bisa lake toju nyongok TV lon kelon bisa lake tak banapa asalkan sampai cek sok nyerosok kadelem. Mon sampai sok nyerosok kadelem neka sebahaya melanggar syariat oleh dosa naudzubil. Contoh namanya zaman lambe menabi salah otabah kelopain otabah paksa neka dimen bedah hukumah
Mon mangken umat Kanjeng Nabi make pon lepah, make pon salah, make pon epaksa. Kak dinto sobung hokomah. Akadia panjenengan apa sawo? Apa pertama mare duhur biasa panas, lapar. Kelepain mun apa sa entar kadepur ngakan ngabi sepereng. Deng tada ngabi sepereng engak be engko apa sah. Derma mun umat Kanjeng Nabi mun lepah pasana betal napa tak betal. Punten asalkan pancen betul-betul kelopa bene pamelopah de bune Kanjeng Nabi innallaha tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya umatku telah diampuni apabila lepah salah ben karena epaksa de bune Gusti Kanjeng Nabi. Para rabu para tretan sebeten ngelahormaten neka sedaja bu keterangan kula ki buru neka nuduwaki cek mon de buna Allah kak dinto bener. De buna Allah nang dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anapah dalam lafat rahmatan lil alamin Gusti Allah mak ngakui lafat lil alamin. Mak tak ngakui lafat lil mukminin. Anapah para ustadzah beda seoneng. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kak dinto apa napa? Mak ngakui lafat lil alamin, mak tak ngakui lafat lil mukminin. Beda seoneng. Tak oneng. Beda oneng ngengi. Anapa mak ngakui lil alamin polana sing ngrasakake rahmat terutusnya Rasulullah bene coman orang bene coman orang reng kafir reng non muslim juga ketampesan oleh rahmatah terutus Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana mangken mak bedah dari umat Gusti Kanjeng Nabi. Umat Islam, umat Muhammad, mak tak senang sebab kelainan Rasulullah. Berarti orang keneka bekongslet. Kongslet alias tak patenor. Alias berarti beda setak pate be. Serabue siang mangken beda setak pate beres. Mon beda setak beres jak neneng kanja, neneng rumah sakit jiwa. Yang kina bang kibu. Para rabu, para tretan, sebeten kalau hormaten, tapi insya Allah ada ceritana orang setak seneng sebab lahir Gusti Kanjeng Nabi. Ada ceritana orang setak bangga sebab dadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Buktenan apa? Kaulah ben panjenengan hadir badanang halaman pondok pesantren Miftahul Ulum Bana 2. Memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi panjenengan hadir bede dengan acara Maulid Nabi Kak Dinto pada sareng entar de kebunan dari berempan kebunan swargana Allah amin Allahumma de bune Kanjeng Nabi mangkosoda maudian yukra'u fihi maulidun Nabi faqad qasoda raudatan min riyadil jannah. Siapa orang yang berseganja untuk hadir di Maulid Nabi, yang di dalamnya dibacakan sholawat, dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah, maka orang Kak Dinto pada bialebu bedeneng tamanan dari berempan taman surga Allah. Amin Allahumma. Mantur moga kaula ben panjenengan termasuk orang ede lemah. Amin Allahumma. Para rabu, para tretan sebeten menghormaten kan Maulana. Ayo pas seneng maca sholat. Engak gele bacai sholawat. Bacai marhaban. Bacai ya Nabi salam. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib
Salawatullah alaika. Marra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang memandang wajah Rasulullah, yas'ad, akan merasa bahagia. Ya karimal walidain, he orang se senang amol jaaki orang tua dua. Hauduka safil mubarrad, telaga engkau adalah telaga yang bersih, yang murni. Wirduna yauman nusyur, seinsyaallah bakal dadi tempat kau leben panjenengan kabeh. Amin Allahumma. Pahli maca solawat, mon beda dari umat Gusti Kanjeng Nabi saya maca solawat, malaikat ngator dok Gusti Kanjeng Nabi. Ya toraki sareng malaikat Gusti, ya Rasul, umat panjenengan kak disa seneng maca solawat ka panjenengan ya Rasul. Umat panjenengan saya pada neng pelosok kak disa seneng mas istighfar dekat Allah ya Rasul. Seneng memperingati kelahiran panjenengan ya Rasul. Derma Gusti Kanjeng Nabi nalekana iya toraki ketika dinto Rasulullah seneng. Rasulullah mesem pas adua da umat saya seneng maca solawat sopaje paringen selamat. Amin Allahumma. Teron apa tak terobo dadi yang selamat kan maulana toreh pa banyak maca solat. Hati galau, hati susah pa banyak maca solat. Atau karan bi lakeh pa banyak maca solat. Tak rukun bi tetangga maca solat. Jadi orang mak cek sombongah pa banyak maca solat. Andi ateh mak cek gedeen pa banyak maca solat. Serabu es yang makin beda se andi ateh coba bu. Kama orang Ya Allah dari bungkona padahal niat ngaji. Engkina bangki. Dari bungkona niat ngaji niatnya reel. Toju ketepaan bareng bi tetanggena. Tetanggena akroncongan gen secengkol. Ngocak atenah ya. Oleh dari di Magelang, cok tangan buk mak yang megaya. Paling jeria oleh na awetang jeria. Dusah napa tak dusah bu? Tahu sa ngurusin orang, engki bu? Orang otang napa teng ben otang benyak napa sekone. Tahu sa harus nguruse se otang orangnya se nyerah ya benih sampian. Se nyerah juga orangnya. Babenya maca solawat andi anak pengko maca solat. Andi anak praben tak tuli nemo judune babenya maca solat. Sebab dawuh Kanjeng Nabi inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya solatan. Umat se paling moljah mongkun engko ya jeria umat se banyak solawatah de engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu, para tretan sebetul kalau hormatin anak, dedek cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Anak dedek lebur maca solat. Lekati zaman mangken bu, zaman ampun zaman pon akhir. Zaman mangken tambah tak ro karuan. Engkina bangki. Pacinta anak maca solawat. Palebur anak de Gusti Kanjeng Nabi khusus pole lebur de para alim ulang. Mon anak lebur ka ulama pengaji pas seneng ka ilmu agama insyaallah paringin selamat. Amin Allahumma. Enggak nak kanak santri Miftahul Ulum pajaran Masya Allah. Salah oleh ngaratin akhlak mapan ibadah tepat alhamdulillah. Dari senengah tapi orang sampai terus ngala amantoh bu. Engkina bangki langsung GR mbak-mbaknya. Alhamdulillah. Bener cuma orang tua saya seneng. Bahkan nak kanak dot ngodotan seneng bongembong kasabo. Tak kertak laten dari terona sampai langsung anyanyi. Anyanyi lagi viral sekarang. Dermah nyanyi. Hei, dalmam. Dalam malah kelopain. Hai manis kerudung biru, gadis manis. Dalam apa?
Hai adik berjilbab biru, gadis manis semanis madu, ada salam dari ayah ibu, siapkah jadi menantu? Senang napa tak senang, Bu? Anapah pola mapan, akhlak mapan, semak ka ulama seneng ngaji, parengin selang. Menak kana tak seneng maca solawat, tak cinta da Gusti Kanjeng Nabi, tak lebur da ulama, tak kira selamat, Bu. Engak nak kana sebeda neng bong-embong kasak, Bu, ya Allah, ada dusta sekali. Apolong bina kana laki biasa. Engki napa engki? Amain bereng. Belajar kursus ngakan tedung naudzubil, karena tedung bareng ada bocaan pantun derma kates gantung budal kempes boleh melembung. Monpon melembung kadineka make pon ngabi kapsul telepak tak kira geger naudzubil. Rosak kenapa tak rosak? Tak pada zaman mangken bi zaman lam. Mon zaman lambe nak anak lambe dateng dari ngaji. Ia mbak orang nangis, Bu. Laporan ke bapak, Pak, engkau yang mbak orang, Pak. Engkau takut, Pak. Engkau laku atragi, Pak. Ya, jangan anak. Bapak nak dokong, Bu, iya nak. Abela de iya nak, ya. Baan mau naik kuda orang, iya mbak orang, abela de iya, malah baan selamat. Langsung bapan kelaku nentar ke pasar Norjo, melebaturai belubiki. Eke bayi esena sentolop, eke bayi ngatra anaan bon entaranga. Pada bina kanak zaman mangken, Bu. Iya mbak orang, kuda orang neng tengah jalan nangis laporan ke bapaan pada apa punten? Tak pada. Mana kana makin iya mbak orang, kita esapa, lenyapa kado. Cek leter lah jangan pun. Nyapa cek iya sampai apantunen. Tanjung Priuk Mas, kapale kobong, monggo pinarak Mas, kamare kosong wah. Nah, udzubil, rosak nama tak serosak. Kan Maulana montro selamat ayo pacinta de Gusti Kanjeng nah. Palebur maca sholat, pas seneng ngaji, pas semak deka para alim ulah. Insyaallah dengan Kak Dinto anak-anak kaula ben panjenengan bakal dadi orang selamat oleh rahmat Allah, oleh pengapuran Allah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rahman. Amin ya Allah ya Rahim. Antal jawadul halim. Langkeng zakir kapan jenengan. Ya Allah Gusti kulanya on. Asyukur dak kenikmatan. Amin ya Allah ya Rahman. Amin ya Allah ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ya Allah Gusti kulanya on adik se oleh barokah ya Allah Gusti kulanya on tetireng husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman. Antal jang sekeluarga ya Allah Gusti kulanya on anak sesalih salihah. Amin ya Allah ya Rahman. Amin ya Allah ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in.
para rabu, para tretan, sebetan kehormatan, sekat dintoh dari beten kaulah kurang lebih nyon sabara, banter muka, tetia ilmu semanfaat, kaulah ben pancengan sehadir ia sejang mangken, banter muka epeteti orang sehusnul khatimah. Paringen kekuatan Islam ben iman, paringen sehat lanceng umur, barokah fi taatillah, amin Allahumma. Ben mantur moga napas saya terangake mulai awal sampai akhir teti ilmu semanfaat. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Rajutan terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Mas Damanhuri bin Kiai Haji Abdullah Mahmud. Dumateng panjenenganipun wadal saha tempat kawula haturaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Beserta doanya. Cek miram merah. Arya pengajian apa pasar maronan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disak tak keding suara na bu. Jawab gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moro tak ketondu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat. Khalaqallahu al-arda was-samawat wa a'ana 'ala at-ta'at wa a'malis salihat wa muhibbil maulid was salawat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa aqaribihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha hum
minal insaniyah dzil karamat wa ba'd fadilatul muhtaramin wal mukarramin jami'il ulama sesetuju petun kaulah muljaaki wabil khusus al-akh fillah walillah Kiai Mas Akib ibn Mashhud hafizahullah wa tamma baqa'ahu fi ta'atin wa afiyah. Para ibu nyai selerana semulja Ibu Nyai Wafia binta Sya'rani selerana semulja Ibu Nyai Maria Ulfa selerana semulja Ibu Nyai Syafi'ah setuju manteri palanjeng umur sareng Gusti Allah. Sampun dak syukur ben ngotaraki salawat ben salam di junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banter moga kaula sareng para ajunan sehadir majlis maulid saat semangkin setuju oleh syafaat epon baginda Rasul. Amin Allahumma. Setuju sehadir kak dinto mun ruwet manter pacempere sareng Gusti Allah. Bade sendi otang bu barokan maulid Nabi manter peluna sa otang sareng Gusti Allah. Satan pun tenah sing ngotangin manter kelopak nah. Ajere tepak jadi apa? Ibro nyaman marade jadi. Pacet lang arep cuba melo lamun ka oreng. Hadirat cek muljaaki sareng beten kauleh. Kanjeng Nabi ka dinto fadilana benyat. Keutamaan kanjeng Nabi ka dinto banyak. Ane kemun iteranga kita cukup seareh. Tak cukup seminggu, tak cukup sebulan, tak cukup setahun. Alad dawam, benare terasaki, benare jelasaki. Kelebihan kanjeng Nabi kak dinto tada mentoke, cek benyaan. Panas bu. Mek pai kepayan ya deyen. Allahumma salli ala Muhammad. Kan patot rapa umat kanjeng Nabi membeda acara kulla yaumiyah haul selamatan termasuk maulid Nabi arapa jering pacet kanjeng Nabi dia pantes yakungaki kanjeng Nabi kak dinto munasabah pantes ben sangat pantes kanjeng Nabi kak dinto kita muliakan dan kita agungkan. Ebelena orang gak dinto bekal senengin sareng orang lain gak dinto tandena beda telok. Wa min alamatil mahbub salah satu anwa'in. Tandena orang gak dinto bekal senengin sareng orang lain gak dinto beda telok. Kedingak ibu. Tandena orang gak dinto bekal senengin sareng orang lain beda telok. Si pertama Jamal. Mecit ngecit. Aba ije rek siap pidato pacet ki ngude kana. Aba iraje suarana. Kula timin bertemu tukak dinto sareng ring sepo petorok ka Mas Akib. Sami-sami santri Sidogiri Mas Akib kak dinto sareng beten kauleh dupopo. Ummina Mas Akib sareng abah kula sepopoh, kula sareng Mas Akib kak dinto dupopo. Sareng rajida Mas Akib, sareng ning nia kak dinto, kula ini ka sepopoh. Ceueun lah. Balain Abah kula sareng ummi ning nia kak dinto seteretanan. Keng Mas Akib kak dinto pacet lepen tergi ya. Mek ngabesaki sebo puneratin ekala tibi jadi ya. Grangsang Mas Akib kana. Iyu sebo pun si ekabin jadi. Allah. Pon.
Detancana orang kak dinto bakal senengin sareng orang lain kak dinto. Si pertama al jamal ganteng. Mun bini ratin. Orang kak dinto mun ganteng, orang kak dinto mun ratin bakal senengin sareng orang lah. Kanjeng Nabi, ganteng. Sangking gantengnya Kanjeng Nabi, ibarat badaning ruangan peteng. Kanjeng Nabi kak dinto masuk ke ruangan si peteng, jerum geger kak dinto padeng. Sangking gantengnya Kanjeng Nabi, putih, berseri, bersinar ganteng. Lain di putih nering pajeren. Muana si putih, tanang celeng. Aja benih bersinar, putihnya bede jadi ya. Bangkana orang kak dinto bakal senengin sarang orang lain. Si pertama kak dinto al jamal genteng. Kanjeng Nabi kak dinto ala kulli hal jamal. Bahkan ada buat sarang ulama mazharul jamal. Kanjeng Nabi kak dinto keindahan yang ditampakkan oleh Allah. Karena kanjeng Nabi kak dinto secara khilqi tidak ada kekurangan. Ada kekurangan kanjeng Nabi kak dinto. Postur tubuhnya ganteng, akhlak ganteng, perilaku sehari-harinya ganteng, dan setiap langkah kanjeng Nabi penuh dengan kegantengan al-jamal. Hebat kanjeng Nabi ini kamu. Tak usah kanjeng Nabi, orang biasa boy bekal senengin sareng sakancaan, syarat si pertama kudu makita ganteng ratin mun bini. Biasa mun muwana keng akhlak ganteng. Biasa mun muwana keng ilmu na ganteng. Biasa mun muwana keng ketoron na ganteng. Maka orang gak dinto bakal senengin sareng orang lain. Bu ibu teron apa teron di anak si ganteng? Belen na cara na, pomong molotan dia. Ajunan gak dinto mun teron di anak ganteng gampang bu. Mun tepaan ngandung di kandung naga dinto suruh bacain surat Yusuf kasih laki. Kak, apa le? Ayo kak pompong kok ngandung kak baca lagi surat Yusuf kak. Deh iya. Bacain surat Yusuf sarang si laki tekuk tabun esrepoh. Insyaallah mun laki gentenganan. Kedingaki pompong molotan dia. Mun tero anak bini dak remah mas, gampang. Ajunan mun tepaan ngandung, selake soro ngaca Al-Quran, soro ngala Al-Quran, ngala uduk soro maca surat Maryam, kosotaki ketabun panjenengan. Sero pagi. Insyaallah mun lahir bini rajin. Akhirnya lahir rongku, raja celenganan. Aduh mi carpak emas jadi kana. Caan mun bacain surat Yusuf genteng. Mun bacain surat Maryam radin mi tang anak celeng angos ngandri ya. Aboti nama kita genteng orang ah. Makita genteng fisik king akhlak genteng. Alhamdulillah. Njek mun bu ibu dinna ria. Dungan dung teron di anak genteng nyare pau lampata codut jadi ya. Bingung kasih laki, mas, apa? Lek, engkau ngidam pau lampata codut deh ya. Ongko sih laki kabung kana pau. Nyari aki pau coktat, sambi kecompon, ngala aki lating, kombi oleh enjo tak usah kes langsung ego. Langsung kes-kesan. Pas ngucap, ada tanda kita baka, tapi jangan rengkona. Mun marengakan lampata codut genteng mun laki. Mun bini ratin baro kana. Padahal mun teron dia anak laki segenteng surat Yusuf, bini seratin Maryam, dah iya dah. Endi anak sebini ngandung kita lahir
Bi selake tak bacain surat Yusuf, bi selake tak bacain surat Maryam nyanyiin. Takku tabun sebini bi selake jeria. Nina bobo. Oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Taabit anaan lairongku. Montuk ning bana dua pontuk Mas Akib. Sekolah kulak kungit de melolo. Tak temu lah ajailen ngede jeria. Kegiatan awiriten ba'dal maktubah lima bekto ajailen boleh. Ngaji ajailen boleh. Jadi baca kita lahir suruh tedung melolo bi embun jeria. Engki napa engki? Ada pompong molotan ibelena. Orang gak dinto bekal senengin sarang orang lain. Si pertama gak dinto jamal genteng. Ratin. Maka orang gak dinto mun ratin genteng. Genteng ilmona. Genteng tata kramana. Orang gak dinto setuju seneng. Situng. Situng deki lanceng dia. Ada mun sampai genteng lo. Palang deki dia. Sabar gi. Kambir apa pas muli sampai anda iya. Masa etina akin nabi datu bi tibian kana. Bede sing ngantok. Etina mun ngantok dua akin nabi kok. Manter ngideu sekali. San misan Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2, orang gak dinto bekal senengin sareng orang lain gak dinto kamal, sampurna. Deki orang laki muntro seneng na sareng orang bini kutu sampurna. Deki orang bini muntro seneng na sareng orang laki kutu sampurna. Kamal, sampurna. Derem artena akebecejen tau. Kulena tak banyak gelu, acenah tak acen gelu bujena. Tepungah tak banyak gelu, penggorengan yang sesuai dengan tata cara. Esokuaki seneng, kamal sampurna. Amasa bisa, akebay nase. Adeng, pakai mijikom, mijikjer bisa. Ngangkui kodung bisa. Ngangkui bedek, tata busana bisa. Sampurna, maka orang gak dinto mun sampurna bekal senengin sareng orang lain. Maka tak pati genteng keng sangat sampurna. Biasa mana? Tak pati ratin keng beda keistimewaan selain. Jejen penter, amasa penter, maca tau, ben seterusnya. Maka gak dinto bekal senengin sareng orang lain. Tina maka tak pati genteng tang laki karena keng nyaman panaikan saumpama. Abu naik pau jering setiap sompau. Cek lem berapa mikir aja dia. Tak rangkorang yu, muntang laki tak pati genteng keng tau nyupir deh iya. Abu nyupir motor. Ame lem pikirna ibu dia. Lah kepanasan rasanya dia lah. Allah. Sampurna. Makanya baginda Rasul gak dinto ekoca al insanul kamil. Kanjeng Nabi kak dinto ekocak manusia si paling sampurna. Karena kanjeng Nabi kak dinto tak andi kekurangan. Kekurangan buat kanjeng Nabi adalah kelebihan. Pola kanjeng Nabi tak bisa maca. Pola kanjeng Nabi tak bisa nulis. Tak bisa maca, tak bisa nulis. Benih kekurangan ke kanjeng Nabi. Tapi kelebihan. Andai kata kanjeng Nabi bisa nulis. Andai kata kanjeng Nabi bisa maca, maka kanjeng Nabi gak dinto bakal ekocak ngarang Al-Quran. Ekocak carpak kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi gak dinto sampurna. Sampai beda salah situng muallif gak dinto ngarang kitab. Nyamanah al-insanul kamil. Allah. Meteng medeteng kok pidato sedia. Dak iya muna pidato segini kibini kakabir ya. Panitian bini kita apa teh ngerti tadi aing rak barak dia. Sing ngucak ke mas sakit cek tau dosa. Ngucak ke panitian tak teh ngerti di aing nger ya. Cek rasa rara bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad.
bangka Kanjeng Nabi kak dinto tadi kekurangan nabu. Kaule sareng para ajunan kak dinto kutu bangga ken ben kutu asyukur deti umat Kanjeng Kanjeng Nabi kak dinto minal Yahudi wan Nasara kulluhum adu. Orang Nasrani, orang Yahudi setuju kak dinto amosoen ke Kanjeng Nabi. Arasanan dengki ke Kanjeng Nabi. Mangkat ke masjid yon talen teman con onta. Copain apa Kanjeng Nabi abeles enje arapa sampurna. Kanjeng Nabi eko ca ini dua sareng Kanjeng Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pedebuka aki ate beden kaum beden kaula karena setuju gak dinto tak oning mun kaula gak dinto nyambi parentana ajunan. Sabar sampurna ada Kanjeng Nabi. Kan patut lah apa kaula sareng para ajunan bangga acara molotan terusan ada apa cereng pacet Kanjeng Nabi patut bangga. Mun umat habeuh jaga Kanjeng Nabi sampat itu aki, copain itu aki senyampat menteri terbuka tenah. Mun umat, kau le sarang para ajunan pas sampat orang abuh, jaga je. Enggi bu, mun ajunan copain orang itu aki napa abeles, disadis orang dindar. Itu aki apa abeles? Abeles Kanjeng Nabi punten kan ekocak sampurna. Bahkan benih kalau kamil tapi madharul kamal. Kesempurnaan sareng Gusti Allah saya tampaki ini ke Kanjeng Nabi. Nabi Yusuf genteng. Nabi Yusuf sangat tampan mempesona. Nabiullah Ismail genteng. Kay mun bendingaki sareng genteng Kanjeng Nabi, ki gentengan Kanjeng Nabi. Nabi Ismail kak dinto mun beda orang bini ngabes Nabi Ismail arba'ina yauman 40 hari orang bini kak dinto tak bisa kelupain kegentengan Nabi Ismail. Ngeding bu gentengan Nabi Ismail mun beda orang bini ngabes Nabi Ismail 40 hari tak kelupain karobana Nabi Ismail. Antar ke depor akebe kopi padeng Nabi Ismail. Ajalan padeng Nabi Ismail. Nabi Yusuf ganteng. Sampai Siti Zulaikha terpesona. Jatuh cinta kepada ketampanan Nabiullah Yusuf. Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Lebih ganteng dari Nabi Ismail. Pon, nomor 2 nega. Nomor 3. Orang gak dinto bekal senengin sareng orang lain nawal. Apa arti nawal gak dinto? Asyaddu judan wa karaman. Orang kak dinto bekal senengin sarang orang lain. Nomor 3 kak dinto lambe dermawan. Asyaddu judan wa karaman. Lambe apa lambe jadi candang dina? Hah? Loman. Mangkana orang kak dinto mun kening loman seneng. Sebalik ke orang kak dinto paling tak seneng de orang secer. Cek ngabes kang kok ra. Ngucak cerik ngabes kang kok. Allah. Mangkana candring metu dah mun bedereng cerik kocak celeng bu. Mangkana ajunan Pleman deki mun endi tretan utabe tetangke secerek buka seleber samperah. Tekku insyaallah celeng buriin jadi ya. Ari candring metu. Kanjeng Nabi lampe, Kanjeng Nabi sampurna, Kanjeng Nabi genteng, mangkana umat selalu seneng ke Kanjeng Nabi. Sakone banter di ilmu semanfaat. Seeran cekecaki kula torona bon. Cek rangkorangan lah. Ada kita ada hadapan kok pula nyapuk dia. Ya Rasulullah salamun alaik. Bisa nero lagu dia? Emang tak bisa nyari lagu lainan kok. Tuh ojong kena panas.
Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Dari mama beres, Mak. Ya Allah, genteng panjenengan, Mak. Aduh. Ariela dua ente wa bede boleh. Celak nyolak de ira kana. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Bareng-bareng ya Rasul. Ya Allah. Zaman semangken zaman pon akhir. Banyak reng bini tak pate meker. Engki napa engki? Tengkah lakona nero reng kafir. Adu akhlakah rosak car kacer ya Rasul. Ya Rafi'a sya atfatai radal alami. Engki na bengki lambe Sayyidil Jaddah amba beten kaulah acereta ke beten kaulah cung nak engki ba orang lambe ria semuka akodung seta akodung na bedereng lake si beni mahromah todus. Orang lambe mun bede dalam compok pas bedereng lake si beni mahrom masuk orang lambe keburu nyari akodung arapa polan aurat tako etemu sareng orang si beni mahrom ari lambe tepan bede bengko neku TV mak bede tamoy tuli masuk nganak kodung tak nemu kodung sarung selake kebe kodung. Arya orang lambe ada sarong kelampi kebe kodung arapa aurat takut padeng kadang lake si beni mahromah arya orang lambe tambah akhir orang bini tambah terpenter siapa seetero orang setia reng bini tak kodungan beni karo badan dalam bengkona ning celen sepeda montoran tak akodu bahkan sesaraan pole salalareng bini tak akodungan akausan seberia sedina seberia padeng bulu ke mung ngajeria ontong bede pondok pesantren seetero reng kaper artis seetero obun rebondingan satu kali rebonding 350.000 spa peeling dan perawatan wajah yang lainnya abu seetero reng soki senero reng dimareng tampung letak gaya sekali seetero artis sandal jutaan atas jutaan Syahrini kemarin belanja dari Washington City 200 juta atas Syahrini 200 juta bu kelampin beda 100 juta beda 1 juta Syahrini atas 200 juta padebi tasareng bajaran 20.000
Ancor lancor. Ini tak sadar ya. Kan kala apa akhlak kadang setia bi akhlak kadang kona jadi ya. Mun orang lambe jelok na engki buru anak berkak kadang tuana. Mun setia jelok na od. Apa bu? Kula tak ada nak nempuraki meleh tibi. Padan di sokoh. Anak cap apa di jadi ya. Ya Allah, semorana. Mun bede ka antos engane ka barokah maulid manter ipata buka teh sareng Gusti Allah. Allah. Orang lambe gak dinto sederhana. Cuman ya ta'athar qulubana. Orang lambe gak dinto permainan sederhana, keng melekat ning dede, melekat ning ate. Ada apa ikhlas? Ada orang lambe. Seporana, kula ki kene lambe. Ibu gak dinto biasa. Umi kula marot konyi. Oning konyi panjenengan. Umi kula biasa pun entar ke dapur marot konyi. Nyare kodung. Parot ta konyi pemasuk ke kodung si mare parot. Sabe kelesan deh ya. Bacet lebirnya be nangisan lambe. Beri deh ya. Ngocak tantretan bi tetang kene serning enje tina male ambu male tak nangisan deh ya. Ada mun ring lambe tege keng tepak. Mun setia badem bu abrin konyi deh ya. Tade ni sergelu ka anak jadi ya. Kala ka anan bu setia jadi ya. Pekereng deti ibu dah. Nanti balik yang gelak. Orang lambat gak dinto ya tasar kolobana. Permainan gak dinto sederhana. Keng cekak ke ate. Main dan pindanan. Kemper. Sabar cak. Saya ranya mana zaman bu? Hah? Buju bu. Mana ni? Rengkam buju ni kan? Orang jengkang kena kau. Buju ya. Lambat ke je mana buju jadi ya. Apa mun main tekan jadi ya. Remen-reman apa tekan? Ya doa kini kok buju jengkang ada mantir lanjeng umur. Orang sapa aja dan mati kapi kare bi TV jadi ya. Lambe ki je mana buju gak dinto mun main remen-reman lambe nega mak badrus ki buru sera badur ngi ki je mana badur nega mun main remen-reman lambe buju bi badur main remen-reman. Apa jadi na kana? Ani ka lambe. Badur bi buju main remen-reman. Ane kamun remen-reman cuman lambe ropo-ropan samper ropo-ropan sarong tak parapah. Samper buju yang kui badur. Sarong pador yang kui bu aju. Ajria remen-reman lambe tak parapah. Sedeti bu Siti. Deti bu Siti. Yang tarik